barafata famille dirigeante, famille iyobora bakayarishisa, bakarika mu byo biba bakayiha. Noneho ugasanga igihugu abaturage barakennye cyane, abayobora barakize cyane bimwe birenze, n'amafaranga batayagumiza muri icyo gihugu bayajyane i Burayi, kuko iyo bagukuyeho biragaragara, iyo bagukuyeho baraguhinduka rimwe na rimwe bakayafata. Ngira warabonye iriya demokarasi ya France Afrique mu by'ukuri ntabwo ari demokarasi, ntabwo abanyafrika bari kugenderaho. Simboli gituma twavuga ngo ni demokarasi, baza bakica president wanyu nko kuri bishe Sankara. France imaze kuva muri 1963 imaze kwica abaperezida 23 muri Afrika. Politike ya France Afrique y'ubwayo yaje ite se kugeza ubu ngo bihagaze ite? Politike ya France Afrique yaje yavutse hari hatangiye ibintu bise decolonisation. Urabona Uburayi bumaze gutsindwa iriya ntambara ya Hitler, bumaze gutsindwa biriya bihugu byatsinze iriya ntambara harimo Uburusiya cyane cyane na Amerika sekundi, nibyo byatangiye kwanga nibyo byatangiye kwanga colonisation. Noneho muri conference de Yalta yabaye hagati tariki 4 na 11 z'ukwa kane mu 1945, uriya muntu wari porte parole wa Stalin, Khrushchev, niwe wavuze ubwa mbere ati ukoloniza ntabwo ari byo, ni muve mu bihugu by'abandi. Amerika nayo kura nayo yakolonijwe ntabwo yatinze kubyumva. Ibihugu by'ikolonizateur ikitwa ko kigifite akabaraga ariko nacyo cyari cyatsinzwe n'Ubwongereza. Nta jambo bwari bufite, Ubwongereza bwari bufite ibinini rihambaye. Ubufaransa bwo ntibwarimo, urabizi ko bwari bwatsinzwe mu minsi 42 gusa. Intambara ya kabiri Ubufaransa bwari zizi iminsi 42 gusa. Kandi mu bihugu byakolonije Afrika icyambere cyafashe ahantu hanini cyane ni Ubwongereza, icya kabiri ni Ubufaransa. Kandi mwese ko murabizi mu by'ukuri Ubufaransa nta kindi cyari kibutunze atari colonisation, atari Afrika. Nta ressources naturelles kigira. Sibwo bwonyine biriya bihugu byose byatunzwe na Afrika, ibyo tuwara twivuga nta kamaro kubisubiramo. Noneho bumvise yuko bagomba kuvamo, ko Burayi bwari bwatsinzwe nta mbaraga bwari bugifite, naho abanyafrika bonaga abazungu nk'ibigirwamana. Hitler yaberetse yuko batsindwa, baratsinzwe. Abanyafrika byatumye babona Afrika imenya intege nkeya bareba colonisateur barafite, kundi bakiza abanyafrika bonaga nk'Imana, babonaga ko nta kintu gishobora kubatsinda. Nuko bumvise ko bagomba kuvamo, bashaka uburyo bwose bwatuma bagumamo. Noneho kubera abo bakorana aba chef d'état ba Afrika bari abantu nyine bari abazungu, bari aba France bifatibwa, ndavuga kuri France gusa simvuga ku Bwongereza, ku bose ni kimwe mu by'ukuri. Aba France batangira kubegera cyane, noneho banababwira neza bati bashaka noneho ikintu cyatuma naho bazavamo bagumana amarelation n'ibihugu bwakolonije. Kuko ngira mwese murabizi iyo France Afrique ntabwo yavukiye Burayi, yavukiye muri Cote d'Ivoire. Ijambo France Afrique ni ufeti Bwanya rivuze ubwa mbere mu 1955 ati France Afrique. Abisobanura avuga ati naho muzaba mutakidukolonije tugomba kugirana amarelation meza na metropole n'ibihugu byadukolonije. Ati France Afrique, nuko France Afrique yavutse. Hanyuma rero imaze kuvuka imikorere yayo itangira ite? No, imikorere yayo icyayivukije ni iki? Icyatumye ivuka izo ngo ni iki? Imikorere yayo no kwexploiter, no kugira ngo Ubufaransa butungwe na Afrika, nta kindi. Imikorere ni exploitation de l'Afrique. Nk'ubu ibihugu ni ibihugu 14. Hose ni ibihugu 15 bishyizemo na Comore. Nuko Comore batakoresha France CFA, oya no bakoresha France CFA, yego na Comore. Noneho ibyo bihugu ni bihe?
hari Senegal, hari Côte d'Ivoire, hari Mali, hari Guinée Bissau, hari Centrafrique, hari Brazza, hari Gabon na Chad, voilà, na Burkina Faso na Cameroon na Niger, niyo twatwibagiwe Niger. Development y'iyo relation igenda yidevelopa ite kugeza ubwo niyo France fa iziyemo. Iyo development France Afrique kwari kugira ngo niho yakuraga Ubufaransa niho bwakuraga matière première, niho bwakuraga imbaho, amaminere na petrole. Urumva gushyika n'uyu munsi, kugeza n'uyu munsi iracyari France Afrique iracyahari, naho batangiye kugira kumva bateye isoni. Hollande yatangiye kugira amatourne avuga ngo c'est la fin de la France Afrique, c'est l'évolution, ariko ntabwo yigeze ivaho, iracyahari. Noneho usuye biriya bihugu wabona, niho wabona ububi bwa France Afrique. Usuye nka uzasure Centrafrique ntabyo uzishyura, uzasure Brazzaville c'est pas loin, c'est la porte à côté. Uretse Cameroun niyo igerageza kwifata neza kubera isanzwe ikize, ariko nayo ntibimeze gutyo batari France ayikolonije. Ugenda urebe Burkina Faso, ibyo bihugu byose, cyangwa urebe niba ariko baraba muri Mali uyu munsi, ibyo bihugu byose ntabwo byigeze bitera imbere ku buryo economique. Ibyo bihugu byose nta n'umwe perezida babyo baravaho batishwe, cyane cyane bicwa n'Ubufaransa, kuko France imaze kuva muri 1963 imaze kwica abaperezida 23 muri Afrika, uhereye kuri Sylvanus Olympio muri Benin. Urumva rero France Afrique simbona umunyafrika wayivuga neza, uretse ko hari ukuntu bareba kunizateri basa n'abashinjije abantu, n'abantu babibona. Reka ngo urugero naho nzabasimbutse, ngo urugero rw'ibyabaye ejo bundi muri Chad. Idrissa Déby bamaze kumwica, bashyizeho umuhungu we, yashyizweho n'Ubufaransa n'umusirikare ni general. Ejo bundi muri Mali bakora coup d'etat, nta gihe kishize, sibyo? Ariko uyu munsi Mali bariko barayifatira ibihano ngo ntabwo yashyizeho karandire kugira ngo abasivili bafate ubutegetsi. Muri Chad n'umusirikare ntabyo babwiye. Nuvuga ko iriya demokrasi bavuga ni demokrasi mu gihugu badafite ni demokrasi mu gihugu bashaka, ni demokrasi mu gihugu badafite inyungu, ariko iriya demokrasi bavuga bashaka gushyira muri Mali ntabwo ari demokrasi, ni inyungu zabo. Muri Chad kubera uriya umuperezida ari uwo bashyizeho, naho yakwica abantu, icyo si ikibazo. Donc iriya demokrasi ya France Afrique mu by'ukuri ntabwo ari demokrasi, ntabwo abanyafrika bari kwigenderaho. Simbora igituma twavuga ngo ni demokrasi, baza bakica perezida wanyu nko kuri abishe Sankara, demokrasi irihe? Uriya Blaise Compaoré akoze coup d'etat, ni umusirikare, nawe urazi ko ari umusirikare, ari kapiteni wa Sankara. Igihugu cya mbere cyemeye ya guverinoma ya Blaise Compaoré ni Ubufaransa. None se coup d'etat ni demokrasi? Iyi demokrasi nicyo kibazo Afrika ifite cya mbere. Hanyuma mu buryo buri sociale iyo France Afrique ibangamiye iki muri ibyo bihugu irimo, mu buryo buri sociale bw'imibanire y'abantu n'ibihugu? Mu gihugu hagati cyane mu bihugu bihana imbibi hose, mu bihugu bihana imbibi, icyo kibazo ni ikibazo social, ni ikibazo socio-economique. Mu bihugu bihana imbibi aho bibangamye nuko ushobora gusanga ibihugu bituranye, uko muri Afrika biriya bihugu basataguye ni ibihugu bivandimwe, reba nka Togo na Ghana. Ugasanga muri Togo bakoresha iyo France fa barakennye, bakoreshejwe n'Abafaransa barakennye cyane. Muri Ghana akote barakize kubera colonisation yabo ntabwo iba domina nka France. Ugasanga kandi hose bafite ababyeyi, bafite amarelation familiale. Usanga abagabone, abatugole n'abageneye
ari bamwe bagira ibyo bapfana. Ikibazo kiza kubaho nuko usanga amafamiye amwe yimura abantu bayo bajyana muri icyo gihugu kiri economiquement kiri prospère economiquement, ugasanga habaye ibibazo do famille, abana bose bagomba kuza iwanjye, abandi bagiye akote, hari ikibazo social byo. Noneho mu gihugu hagati naho, iyo France ikintu cyambere ikora, abakolonisateur bose ikintu cyambere bakora, barafata famille dirigeante, famille iyobora, bakayarishisa, bakarika mu byo biba bakayiha. Noneho ugasanga igihugu abaturage barakennye cyane, abayobora barakize cyane bimwe birenze, n'amafaranga batayagumiza muri icyo gihugu bayajyana i Burayi, kuko iyo bagukuyeho biragaragara, iyo bagukuyeho baraguhinduka rimwe na rimwe bakayafata. Ngira warabonye mu minsi ishize bafashe babrotse konti y'umuhungu wa Sassou Nguesso, uriya Christelle Nguesso, miliyoni 50 z'amayero. Warumvise ko bagurije patema ya Omar Bongo n'amazu y'abana be. Donc ibyo ikibazo kirahari, haba economy, haba muri côté économique, haba côté social, cyo kirahari. Donc nta kiza wabona muri France CFA. Hanyuma iyo France CFA yo yajite inakorite historiquement, iyo ushaka gufata mu ntoki economy y'igihugu, ukima independence monétaire, ukima ukima kwigenga ku ifaranga ryacyo. Iriya France CFA yazanywe na De Gaulle le 25 décembre 1945. Niwe ibayizanye muri Afrika, avuga ngo ni cadeau de Noël. Ariko ntabwo ari igitekerezo cya De Gaulle. Ubufaransa bumaze gutsindwa, Hitler amaze gutsinda Ubufaransa, yafashe ifaranga ry'Ubudage, yafashe ifaranga ry'Ubufaransa aryandikisa ku ifaranga ry'Ubudage. Nka kuri ya France CFA irandikise kuri euro. Icyo gihe nibo Ubufaransa, iyo France CFA ni mu by'ukuri ntabwo ari ifaranga rya biriya bihugu, ni ifaranga ry'Ubufaransa rikorerwa mu France ahantu bita Chamalières. Iyo umuntu yagukoreye ifaranga urishyura 25% y'amafaranga yakoze. Hanyuma ubu noneho baragabanije da, kera ngo wabikagayo 75%, 65% ukazana rest. Ubu noneho ubikayo 50%. Nuko ko mu gihugu wowe uzana 25%. Noneho ayo 25% birumvikana ntazakwira, ntazasatiriza ubukene bw'igihugu, ukajya gusaba ideni kuri ya depo yawe. Iryo deni ukazaryishyura n'inyungu waba wanatize n'amakurasema n'amapenalty byose by'ideni murabizi. Ayo mafaranga wishyuye ku yawe, bakugurije kuri depo yawe kandi urishyura. Ariko noneho si icyo gusa, France ifite uburenganzira ko yiyakora ntawe yategekaho yo kuyaplaça mu zindi institutions financières zungukira France. Noneho rero pasero mako ya plaza kugira ngo ayungukire, ntabwo France iha kuri ibyo bihugu amafaranga intérêt yakuye kuri dépôt zayo muri izo institutions financières. Pasero mako iba ntinababwira, ntibanabimenya. Niba warasuye biriya bihugu, kubabwira ko nzi ko abanyarwanda benshi batembereye muri Centrafrique. Ugeze Bangi, hariho ikiraro kiri kuri Fleuve Bangi iteme, rifite metero hafi 150. Iryo teme rimaze imyaka 60, nta modoka zibiri zibisikanaho. Hanyuma nza kubaza nganiriye n'abantu baho n'abayobozi baho, ndabaza ni gute mu mujyi hagati hashobora kuba po nkiriya ishaje kuriya, yubatse ku buryo inakomeye,
mukabigumaza gutyo baransobanurira bati iyo ushaka gukora dépense d'une grande envergure urinda kugira autorisation ya Paris. Urumva igihugu niba gishatse kubaka ibitaro, niba gishatse kubaka kaminuza, niba gishatse kubaka umuhanda uri convenable, urinda kugira autorisation ya Paris. Ubwo se icyo gihugu koko wavuga ngo France Afrique c'est quelle politique? C'est quelle politique? Ko iriya France ifasha la France nuko matière première ikura muri ibyo bihugu bayigura amafaranga make cyane, kuko France fa no bayiha valeur. Nk'ubu iri fixe kuva muri 1994 iri fixe, ntimanuka ntizamuka, bayifixa aho bashaka, bayifigije aho bashaka ku niveau bashaka, ku buryo ikintu cyo muri bakura muri Côte d'Ivoire, ikintu bakura muri Centrafrique, ikintu bakura muri Niger, ikintu bakura muri Cameroon kigenda ku mafaranga make cyane. Nago urugero nko muri Côte d'Ivoire no bakura kakao, ubwo simvuze za bois bakura muri za Gabon no muri Centrafrique no muri Brazzaville. France kakao ni tropical ntishobora gupusa muri France, ntishobora gupusa muri France. Ariko France nicyo gihugu cya mbere ku isi cyexporta shokora. Uranium, France nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite uranium nyinshi. Ni uranium gikura société Arevani y'Abafaransa ikolekta uranium muri Afrika hose, ariko gisema ya mbere muri Afrika ni Niger, niho ikura uranium. Harimo utukiya cyane bigize kuba bakura Guyane, ariko Guyane nayo ni koloni yitwa France, ni département d'outre-mer, ariko nayo ni koloni. Guyane tuwe n'abirabura gusa n'abesclave, nta kikura ku butaka bwa France. Nicyo gituma nubona hari ibibazo ya France muri iyi minsi ifite ibibazo, kubera irabona ko France Afrique iri kurayicika. Ibihugu bibiri bimaze kuvamo deja, nk'ubu Mali yakuyeho France CFA, noneho yakuye n'igifaransa mu mashuri. Burkina Faso yakuyeho France CFA, by'igifaransa sindayimenya, ariko nayo buriya ni muvoma imwe iza kuba uniforme. Après Mali, Burkina Faso, après Burkina Faso mwitege Cameroun, Benin, Togo na Côte d'Ivoire. Bon, iyo mvuze Côte d'Ivoire j'hésite kuko byanshimisha cyane Côte d'Ivoire ikurikiye, kubera niyo ibangamiwe gusumba ibindi bihugu, kubera Côte d'Ivoire mu by'ukuri ntabwo itegekwa n'umuyobozi, uriya mu president wayo n'umufaransa yashyizweho na Sarkozy nk'umukozi. Ibyo murabyuka mwese murazi ka Laurent Gbagbo, sibyo? Nababyibagiwe bya bindi bita demokrasi. Laurent Gbagbo uriya Ouattara yatowe, borganije amatora igihugu cyacitsemo kabiri, yitwa ko yatowe d'une façon démocratique. Abanyafrika bakwiye kumenya ko iyi demokrasi y'abazungu ari iyabo, iri mu nyungu zabo, itari ku nyungu z'Abanyafrika. Bakazana abasirikari b'Abafaransa, bakaza bakarasa abayivoiriye, bakica n'abantu benshi hariya, ngo ni demokrasi. Bagashyiraho perezida bashaka, ubu badashaka bakamurega ibyaha atagira. Yamaze igihe kingana iki Lahe? Ntabwo nibuka yamaze igihe kingana iki, si imyaka 2 cyangwa 3, inshaki 2 cyangwa 1 cyangwa 3. Basanze nta cyana kimwe afite, bamuribiye nta cyana kimwe afite, ariko kubera iki se bamufasha bakamufunga? Bazi muri kubera iki? Ni France. Or iyo mvuga France mujye mubabara, ntabwo ari France, no sida yose, ni imperialisme yose. Kubera imperialisme itabishatse ibyo byose ntabwo byaba. Atari imperialisme, France fa ntibiriho, FM yari kuyanga, ntabwo FM yari kuyemera, ariko kubera byose babifatanije babisangiye yarayemeye. Sinzi igituma mutanambaza igituma bayemereye kandi yari yatsinzwe iriya ntambara, kuko murazi igihe cyawo ni kugira ngo habe Conseil de sécurité y'abakorera bihugu bitanu
biri muri conseil de sécurité ari les vainqueurs de la deuxième guerre. Est-ce que France ni vainqueur? France ni vainqueuse? France yatsinze la deuxième guerre. none kuki bayemereye? France yatsinzwe muri 2022 gusa. Bayemereye ni garçon de course niyo batuma bavuze ngo gendarme de l'Afrique ibuze communisme kuza muri Afrika nta kindi. Donc ni nk'igihembo bayahaye iri Afrika bira bihugu ni imperialism yabemereye. Iyo bashatse ntabwo yabirimo, iyo bashaka niyo France Afrique ntibiriho. None se apartheid wazengo ni sayirukanye yari kwishobora se? Ntabwo bari Sud Africa bari gushobora gutsinda apartheid. Ni imperialism yayirambiwe ikuraho ko hari ibintu ibona ko biteye isoni. N'uyu munsi muri Mali hari ibihugu bingahe birwanya Mali by'Iburayi? Hari ibihugu 30 birwanya Mali. None se ni France gusa? Ejo bundi warumvise ko Mali bavuze abasirikare b'abadanwa bagende kuko Danemark bumva ari je gukora iki. Donc imperialism irashaka kurekoloniza Afrika. Nubwo Afrika ntive mu koloni. Ubu rero ngira ngo none Afrika irabona ko itarava mu koloni. Dore igihugu gishatse kuva muri uko bikigendekera. Uretse ko bataza kugitsinda. Mali ivuye mu ubu ni hiza ivuye mu koloni noneho rero. Na Burkina Faso. Ariko ibindi byose biri mu koloni. Sauf Ethiopia. Ibindi biri mu koloni. Nuko ko ubu ibihugu bigiye kubona independence ni 3 gusa. Ni Mali na Burkina Faso na Ethiopia. Ariko ndizeye ko bitari hagarira aho ngaho birakomeza. Ikintu cyose kiratangira burya ni nka printemps arabe birakomeza. Ntabwo ibindi biza guhagarara. Muraza kubyumva. None Dr mu buryo buri politique iyi France Afrique yashenye iki ku mitegekere ya bira bihugu yiganjemo? Yashenye iki? Ahubwo se icyo yakije ni iki? Yavuga imitegekere bira bihugu byagize imitegekere yiheze ko byategetswe na France gushika uyu munsi. Ahubwo yimbwira uti se bira iyi France Afrique kumwe ngo ari cyo yakije ntacyo yakije. Ngo ari cyo yishe ahubwo se cyo yakije ni iki? Nakubwiye ubuzima bari abantu bafite. Uretse yuko Afrika yose nka yose colonisation ntiyayivuyemo ntabwo imeze nko agomba kumera, ariko harimo ibikabije kuko colonisation buriya ntizisa. Hari icyo bita domination na leadership. Abafaransa bakora icyo bita domination. Domina igihugu, barashyiraho perezida bashaka, barakuraho bashaka, barakiyobora uko gitegeka. Uzumva bavuga ko Cote d'Ivoire icyo gihugu yitwaye neza muri Afrika, cyane babwire ko Gabon icyo gihugu yitwaye neza muri Afrika. Brazzaville niko byari bimeze, uretse ko bitashobora gukomeza peut-être ashobora kubahinduka kuko nabonye amaze kugira amarelation meza n'Abashinwa n'Abarusiya, ibyo birashoboka guhinduka. Ariko ahandi hose no, iyo ubakorera byitwa ko ukora neza. Ntabwo ukora neza urukorera abaturage be, ahubwo ukora abaturage be ni ikibazo. Iyo abaturage bagukunda, abaturage bamerewe neza, icyo ni ikibazo. Ngira mwari wonye muri Libya, ibyo nta simbona yituma tuza tubitindaho. Ibyo mwari wonye muri Libya. Icyo gihe iyo ukorera abaturage neza barakwita dictateur. Barakwita dictateur kuko bakora uko bashoboye, bakagira abantu ko bafite ikintu bita corruption, barakorompa cyane. Bakagira abantu bakorompa bakakuyenzaho, babafunga, ukitwa dictateur. Ariko ntabwo uzumva bavuga ngo watrande dictateur. Nta n'umunsi n'umwe. Na premier ministre yarapfuye iminsi ishize kandi yari umupoza. Ariko ntibigeze bavuga ko hari ikibi yakoze, yahinduye constitution. Ntibigeze bavuga ngo yaviyoye constitution. Kuko arayiviyora mu nyungu zabo, ntabwo ayiviyora mu nyungu z'abayivuari. Donc sinzi, ntabwo bisaba analize nini kugira ngo mubone ibyo bintu. Ahantu inyungu zabo zihungabanye niho hatangira kubibazo. Warabonye na Centrafrique. Ariko ugeze banki ukabona Centrafrique ukuntu imeze,
ugahura n'amakamyo arenga 20 atwaye amagrimu y'amabuwa yajyanye dolara kuri port ngo agende i Burayi ari ay'Abafaransa aba Central Africa bakeneye. Ugeze muri Central Africa ni igihugu gifite ubutaka bwiza cyane, ni igihugu kinini kiruta u Rwanda inshuro 23 imvuze iyi superficie batubwiye, ariko ugasanga n'ikijumba barya kirava hanze. Hari amawinije magana 180 agaburira abaturage ntibakeneye gukora, kuri bo ibyo babashyizemo bazabagaburira. Iyo umuntu akugaburira bibwira ko wabona gutekereza wowe, umuntu aragutamika watekereza gute? Icyo niyo cyambere bashaka, ntibashaka abanyafrika batekereza cyane cyane bayoboye. Iyo abanyafrika batangiye gutekereza niho ikibazo kivuka. Nk'uyu twadera ikintu ariko razira niki, hari birabacika, yarabacitse ariga agira PhD muri matematike. Donc nicyo kibazo Ubufaransa bufite kuri twadera, nta kindi nuko atekereza. Babasha kumpereza nka Bokassa nka Dako. Bokassa utamaze ngira ngo apeni yamaze primaire, Bokassa secondaire yigeze yiga. Ubu ni babashaka. Bagbo yuko ko ari docteur yizi wabo yize Sorbonne University ikomeye cyane. Ibyo ni ibibazo bafite, ikintu bita umunyafrika ugize ubwenge, icyo ni ikibazo. Dr. Turimo tugana ku musozo, noneho mu buryo bw'imitekerereze politiki ya France Afrique yangije iki mu mitekerereze y'urubyiruko rwo muri biriya bihugu, mu mitekerereze y'abategetsi babyo no mu mitekerereze ya rubanda rusanzwe? Erega ibyo ni ibintu byoroshye kumvakanira. Niba wowe ikintu cya mbere colonisation muri rusange yangije umitekerereze, nukwereka umunyafrika ko ibyiza byose biri wabo, ubwenge bubi wabo. Abanyafrika ni abantu bo gutungwa, batagira ubwenge, bagomba gutekererezwa, bagomba gukora icyo bababwiye. Ikindi kubaca kubakura ku muco wabo, umuco wawe ni mubi, nta civilisation yawe ni mbi, ugomba gufata iyanjye, ugomba kugira civilisation yanjye, ugomba kugira umuco wanjye, ku buryo Afrika nta culture igira, nta civilisation, igomba kwirefera kuri civilisation culture occidentale. Ibyo ni ibintu nawe uzi, wataye umuco wawe nawe watakaye. Umuco wawe utangiye gutera isoni, nawe witera isoni ubwawe, nawe ukumva ufite isoni. Ufite isoni zo kuba umwirabura, ukumva ufite isoni zo kuba umunyafrika, ukumva ugira isoni nizo kuvuga ururimi rwawe, ukumva ugira isoni nizo kuvuga izina ryawe, ukumva ufite isoni nizo kuvuga sokuru wawe. Donc watakaye, uwo muntu yakurangira kugeza uko ashaka. Rero ku mitekerereze, niba nakubwiye ko hari amoyenije ashinzwe kugaburira abantu, umuntu akugaburira uzi yuko ufite ibiryo mu gitondo na mugoroba, wararuda sinziriye utekereza, washaka no gukora, ushaka iki? Uzamba bari rusure Central Africa urebe, usanga umuntu n'amashamba, ibyatsi birakura cyane kuri ubutaka bwari bwiza, ugasanga umuntu afite akayira apene kinjiriwe gusa, ntushobora kubona umurima akote. Usanga hari n'abaturage batagira n'isuka, kuko hari n'ibintu basarura mu mashamba nk'imboga, imibirizi birira byimejeje, imyumbati, ibintu byinshi. None se aho ngaho watekereza gute? Umuntu kugira gutyo ntaba yakwishe. Iriya colonisation niyo ya mbere yonona imitekerereze y'Abanyafrika, kumva ko bagomba gutungwa, kumva ko bagomba gutekererezwa. Noneho kandi ntibamenye yuko babatungisha ibyo bakuye iwabo. C'est ça. Ariko noneho n'umukolonisateur nawe hari ikibazo yagize atamenye. La jeunesse y'abakolonisateur, kuko biriya byakozwe na generation zatangimbutse, la jeunesse européenne nayo bakuze bazi yuko
bagomba gutungwa na Afurika gushika isi shire. Ndibuka rimwe twari muri deba umufaransa umwe aravuga ati no ati Afurika ni chance ya France. Nibyo azi ko bagomba gutungwa na Afurika ni chance ya France nagomba kuyokura. Ngira warumvise na makuru mu minsi yashize avuga ngo l'Afrique c'est l'avenir de la France. None se makuru we wibwira ko icyaze iki ntungu biriko ariko arabibona nabi byamunaniye gusporta ukuntu ariko arava muri Mali ahantu yakuraga amatoni ya zahabu ahantu yakuraga uranium biriko biramugora kuvayo kandi arabona yuko natamari aratana Niger deja manifestation zatangiye muri Niger. Niger yose iriya yakaniye yose muri Niger ijya muri France kandi Niger iri mu bihugu nicyo gihugu gikennye iri mu bihugu 10 bikennye byo muri Afrika. Reba igihugu cya mbere muri uranium kiri mu bihugu 10 bikennye muri Afrika. C'est ça. Dr. Reka dusoze iki cyiciro cya mbere cyangwa episode ya mbere y'ikiganiro cya France Afrique tuvuga ngo iriya nkundura y'abantu bashaka kwiyomora kuri iyi France nyine aba wari urimo uvuga bo muri Mali aba bo muri Central Africa aba bari kwiyomora na Burkina Faso iriya nkundura yaturutse no nk'ibi tuvuga ni panafricanisme. Iriya ni panafricanisme kuko abamaliye n'ababurkinabe n'abagine malgré tout n'abapanafricaniste cyane. Ni panafricanisme ni insinzi ya panafricanisme. Hanyuma hari uzakurikira urebe ikintu bita Afrique Media ni radio ya panafricaniste ikurikirwa n'abantu baruta bakurikira France 24. Warumvise ukuntu Macron ejo bundi mu minsi ishize yaraka yavuga ngo Burusiya na Turiki ngo bafinansa Afrique Media bikamubabaza ngo kuba bafinansa Afrique Media. Urumva ukuntu ikintu gihangayikije bari abantu ni uguta Afrika nicyo tumubona bimwe twahoze tuvuga kare bashyiramo udupaka twinshi batinya ko Afrika igize ubumwe bayitakaza kandi Afrika irebye neza ntabira dora tuvuga panafricanisme bayi Afrika ikaba imwe nta continent yayiruta. Iriya Mali uyu munsi yari igihugu kimwe bayicamwo ibihugu 8. Ikiri Empire Mali niyo Empire yakize kwisi kugeza uyu munsi nta iranganya amafaranga nta iranganya ubukire nta iragira ubukire nk'ubwo Mali yagize kuri Sundiata Keita. Kiriya gihe Sundiata Keita niwe muntu wa declare icyo bita droit de l'homme universel mu 1236 ariko uyu munsi muvuga ko ari France. Charité de l'Union africaine de droit de l'homme universel yabaye muri Mali ubwa mbere muri siècle ya 13. Dr. Reka dusoze wakoze cyane. Merci aussi.